Tamo zomi mi pite tuni Public Voice TV, Zolan Voice TV, ithwai nume program panina atakinong mo ke kun. Tuni itulu dingina nume tatang chi to kisai ki kum khom ni. Mi ingkhat ikhan to theina dingina kim le pam pan muan na pan pi na kisamma mahi. Neu tung pan nu le pa u le naw. In kon pi te tung panina khoswa ding pil ding siam ding lungsim akiguan ton tung naw pang khat ming khat pen khoswak lowina om nge lo hi naw pang khat ina aneu tung pana mi pil million so ding anu thunget na za za le ni khat ni chang mi pil million aswak ding pa aswak ding nu hing chi muan na alungsim sunga te ngai manina toina kamtan na ngai sun na pilsin na mi to ki jom na a tampi kilam dang sak pa hi mi hing khem pe to bangena mi dang tung panin muan na trust nga na hangina eile e ki mon na confidence to akhang ding in ki panta the ya to adyak de kina numei te le kim le pam panina patta zia ki kum no mi hang 21 century a hongtun changina hunte ki khel phial zongina ei zongi te le minam pol khatte sunga ki khel theinai lo thu khadina numei te pen pasal te banga pil lot te lot san lot kul lo hi chi ngai sun na ki nei takhi numei a hi le oging voice nei kul lo pasal te thu mang ding nung zui siam ding chi danina ki ngai sun kha hi in kon sung le mi dang to ki zom na azong thu mang ding lungsim nem ding pen in kon sung hong nom sak mi to ki zom na hong hoi sak hiya akitang samma ma thu khat a hi hi ai zong in inga ik sut khet zel pen apil asiam nu me khat in thu mang lo mi to ki pol the lo in kon sung nuam lo sak hi chin ki ngai sun khial zel hi nu me te sung ma na ngona to bang ngai sun na brainwash ki hi to hi toy manina nu me te pen building khoswa ding kwal tung ton ding tha ki pengei khol lo hi to bang lungsim ne na tung ton in kinen niam na kisim mo na te hong jung thuk ma ta hi hoi takin en phakik le hang tua bang ngai sun na atam zo anei minam te hang to lo na hi ei zo mi te songa nu me le pasal mi phaza population pen alang tuak mi bup i 50% tuak ai pasal te sung panina achidam na sem thei pen alang bang hi le mi nam bup i 25% ai hi to na sem thei te sung panina apil asiam tak mi bang za phading yam pil le siam le thu khwal athua khom na sem bang za ki phading yam tu lai tak ithatang nei zai men power to mi akipa pak ding ma hi yam izo mi bup apil asiam le minam ait siam hong ki be lap sem na ding han cham ding akisap ma bangin numeite thatang sepzo na jong ithu sim ding ke sam ma ta hi 21 century a leitung bup hong ki hong sema numeite jong pil na sang pen te sinina mi set bang asem zo mi gam mi le ya tam ma ta hi I na veina kipiak hian na anei nu mei te patta siamin minam khan to na ding izat thei ding huni ta hi zomi pasal ten nu mei ten eile e kineu se ke ni leitung athupi ma van ki bol khia invention te en le hang chelam na lama hi tale telecommunication lam hi tale nu mei khut ma zong na tam ma ta hi kente naina leukemia AIDS chi bang na te ading ina research abol zatui amukhia Dr. Elion software tom bol the na ding programming te akipat chilna ada Lovelace to changena leitung bu computer ma san pen na software zat ding ina art khat a hi Dr. Grace Morris Hopper to changena wifi apon khenu a hi a wireless to bluetooth GPS chi te kizom na dingena azong khia hedilema chi te pen example hoi mam numei tha hat te hi hi toy manin ei zomi songa numei apil asiam makai tampi hong pian na ding han chamin numei ten zong an neu zo lungsim nei lowa
นุเมทัดตังโตมาอีปันดิงทุพิมามาเฮจีนะตุนีนะอีถวยนุเมโปรแกรมปันนะนุเมทัดตังจิทุลุโตอีกิกุบดิงตัวตังหินเตยอมนาเตกะโตปาปะเสนินทุพังเปเตกตาเฮน